Kaan kabala itu kata kalong baka kanhun Village Defense Party kan David ban a gajing atrelang bat ka Police Department sendrop. Kala day nakabenta ka jingsingan ka bakraw haka imlang ka salang. Henin kasngi kalay tarik unay lar araja penriu lawan ban penskam ya ka kanhun jong ka Village Defense Party jong ka sinong nong madan syat sngi ka bedon hapen usla. Kani ka jing penskam kalong na uba RD Rapthap ubade uko ordinary to jong ka Village Defense Party organization jong ka East Kasil District bat arenggat ka jing adon lang u second officer in charge jong ka Penusla Police Station uba A Marsenting bat layo roban ai ka awareness program kumno ban long kinong yada yala ka jong ka sinong bat kirukom trikam ki bahapo sinong hakani ka program la penyaj da uba John Singh Dakhar ubade u assistant rang ba sinong jong ka nong madan syat sngi layo kajing ai kublai priang buram na urang ba snong jong snong nong madan chasngi uba e bok khong state bat layo kajing kren na second officer in charge jong Peninsula Police Station uba e marsenting bat hagane ka program penskam ya ki WDP la sam sindan ru ya ki identity card bat ki tiar kitar ki ba ki WDP ki la ban pentrikam kum ulathi ka kumbor ka torchlight ka shatri bat ki we kane kalong na kabenta ki WDP ki ba hapo ka snong ki balakot syakalai phau parangut ki ba kentop ya president bat u secretary Te kabanin kong Sri Werlang Tensong bat Sri Bante Suting ya kane insan dari SI jumi sar masuting bat ya ini Bante Lang Tensong Astan Secretary bat Sri John Singh Dakhar advisor pansang dari koordinator juga BDB iba Ardi Rapthap but ya Western Khan team leader pansang dari Ramba Shinong Jungi te komni ang kono ya Werlang Tensong iba lomo president juga BDB kaki Sri Bante Suting Secretary Bapak Wan Sharma Baisar Jungi pendeng yang ID. Tahap itu harus berbuat dengan wajib no. Mentang dia kasih penting ID, dia presiden jadi bahwa kami bersama. Accomplish besar. Nanti saya kasih penting saya secretary jangka PDP nomor jasni iba Bante Suti. Accomplish besar. Mentang dia sa accomplish besar kasih penting jangka PDP. Mentang dia sebagai sam yang event dan sam assistant secretary Semawan Semak John Singh Dakhar advisor juga VDP nomor jasmi. Kompleks besar Ardi Rapthap bakila penting ya untuk wadi bat kumjo benda ngangkot sa ya iramba sinong jungi bai penting ya wadi ya Western Khan ibalong di team leader kana unang mo bangyo Uba RD Rapthap ubade uko ordinator jong Village Defense Organization jong East Kasil District haba ajing keren hakani gasngi uloong bakani kathan ke jongi kabakam duna ban penmi kijing penkelumar om kum hasor shilong kumta ki WDP kidangla bante yaula kam sinsyar hapo kasnong nalor kata kumbalong hanong madan syatsngi om padon ki bangop haudrok wala kataru ka Village Defense Party ka David ban a kijing trilang bat ki bor pulit om ban yajlat naki
Hangne kalami rukathwet jingmut yaki bor pulit bat ka kanhun jonga village defense party bantip sani yaki an ki kanun ki bakumno ki WDP ki dangla bante lakam bat ki bakumno on benshet shaka police department. Bat kijing paharu ia pe. Hasol silong man kasi lai project kijing siya bibi bat ki pulisu kimna shu ban te lakam marbele la jopla ani kijing siya. Te relation than yung pipa nong kalanglong ki sinong iba mapi ki para masong sinong likat kasi trelang yung kabor yung sinong bat ki nong kikam prepare badan po sinong pinang lapan te lakam daban manra ya kata sinong sung sain po sinong po ha kay ka baja po sinong bat kay ka baja hande po sinong yapi kay fair lai po siya dai de sutuna ba ngayo nyetren bagi asal masyong yang ba hapos yang pi tangkna ba di drop su kimpat dan bat bandigia hapos yang ru kimsha de kalau ke khubor ba nan yero nan aji yero pi kum ki nong yam snom ki nong snom ha ki bala shem yang ni sinjam ban ne ni song san hapos yang ko thalim pi bat hangni apa police station na try para sispa television ma ndai bulen para hante nam try in para ya lai pomul jingdan dari police dan kan apa kalai pomul te kalong ka ba shemting system but system nada dan gini jingja haman lagi system nada muti ki posnom ba ki bilipi film ay khti kaman ke khti kalian ban monra ya kata song san po sinong po tao yung pi man atang lagi polis magkanong ka bae ha sinong yung pi kadang jam nang ni na po nusla polis station nang ni kadang jam mo 10 minit ka 1 minit la po din lagi dan sinong bangale seru sti tan borda bat dan sinong bang hapan ya kerja di lada dan kan jingja kung gitu sinong lada nakalian yang bos dong kim klan ya rukong terekam bak kim la bante lakam bak nada undan ki bilipi kan sending balai gini kita gini haba me kenun kam ha ladang iyo ki ba nyimtip itu lada ke ba ngahi dalade ngaklem apply kalor ngahi dalade ngaklem le laki gero ngahi dalade ngaklem apply ya kam